para pemirsa, para pengundang kita santi. Sana mungkin kelanturang malih antuk Bu De Marwin. Kacang aturang pupuh Semarandana. Dasar Semarandana cilinaya malih kelanturang Semarandana dasar. Durusan. Sang pandita sareng Rabbi Hidup sang pandita sareng punika para rabine sane malih kekalih Panomaya baca Buddha sampun pengenan ide sang yang tidak sampun rauh ne mangkin semayone pacang mewalik mantuk punika nyuniade ngasih jagat sunyata pemekas mangkin jejer punika labda tujone pacang ngungsi punika jagat siwa lokoni Rabbi Nida Makarwa inggih mangkin punika rabine loh warsiki loh murdani malih siki maka kalih punika kelintang satya punika rabine mangalarang haji kemoksan punika rabine maka kalih punika sareng punika nelabang punika aji tatu kalepasane dahat satya mareng kayun tan khanu mong lewihi kang satya marhur satya punika satya brada satya bakti punika sang rumaga rabi jagi sareng punika ngungsi sunyata pamuput sareng tiga moksa
doaning sampun tasak punang yoga samita sigero punika sareng tatiga sida ngelarang ngaji kelepasan moksa puwa sira Putra maka ketiga punika putran sang pandita sampun sane mangkin ketinggalan sedo antuk yaji antuk aji sane ninggalin punika yaji sampun wada keiring antuk ibiang putra niada maka tiga wenten tri putrane punika sang rumaga wawanen wenten punika ketiga putrane sang rumaga pusa masa salan mare punika sungkawa masa selan punika ide tang kadi-kadi punika sesal ring kayun ketinggalan Iandukan banget rumasa keicalan punika para putrane sareng tiga kari kano
manggo lantur doki toreng pakayunan Warisesel punika para putrani Ratu Ratu Betara Sang Hyang Paramakrana dong asa puniki titiang kantun truna puniki sampun ketinggalan aji sampun ketinggalan biang